Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah el-aliyyul kebir. Ulu olgan Allah Ta'alaga hamd sanalar bolsun. Jaratkan Allah Tabaraka ve Taala keremetli Kur'an'da Gafir suresi 3. ayet. Gafir zamb, günahları keçirүүчү. Ve qabilut tawb, tawbalardı kabul kılуучу. Şedidul iqab, azabı kattуу. Allah günahları keçirүүчү, tawbalardı kabul kılуучу, azabı kattуу jana ihsan fazilettүү. Zut tawli, ihsan жақшылык kılуучу jana fazilettүү Allah. La ilahe illahu ileyhil masir. Hiçbir kuday yok Allah'dan başka. Al жалгыз, özü gana bar. Kaytıp baruuz özüne gana. Gafir zambi ve qabilut tawbi şedidul iqab zittavli la ilahe illahu ileyhil masir. Al Allah günahları keçirүүчү, tawbalardı kabul kılуучу, azabı kattуу, tawba kılbagan üçün. Günökör bendelik azabı kattуу jana ihsandуу, fazilettүү. Tawba kılgandardын tawbaсын kabul kılat. Keçirim suraganдар keçiret. Andan başka hiçbir kuday yok. Al жалгыз, bizden bararız, anın астына barabız. Özüge gana kaytabız. Ve eşhedü en la ilahe illallah. Jana güvölük berem Allah жалгыз. Anın şeriki yok. Ve huvellezî yakbalut tawbete an ibadihi ve ya'fu anis seyyiat ve ya'lemu ma tef'alun. Allah öz pendelerinin tawbasını kabul alat. Jana günahlarını öçüret. Jana alal silerden emne jasap jatkanыңардан барын bilip турат. Ve huvellezî yakbalut tawb. Allah barыңардын tawbаңарды kabul kılat. Kimden? Ana ibadihi, bendelerin tawbasını kabul kılat. Ve ya'fu anis seyyiat. Jana köp günahlardı Allah öçüret, keçiret. Ve ya'lem ma tef'alun. Jana silerden emne kılıp jatkanыңарды Allah bilүүчү. Ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Jana güvölük berem Muhammed aleyhisselam Allah Taala'nın kulu jana elçisi. Ellezî kâne yetûbu ve yestağfir rabbehu fil yevmi akser min 70 marra ve fi rivâye akser min 100 marra. Güvölük berem Allah жалгыз, Allah'ın paygambarına güvölük berem. Paygambar aleyhisselam al bizge үлgü bolgan paygambar günüge 70 jolu, bir rivayatta 100 jolu istiğfar aytıp tövbe kılat ele. Eğer senin kumirin sağa paygambar örnek bola turgan bolsa paygambar aleyhisselam, sahabalar aytat ar çoğuluşta oturgan kezde paygambar aleyhisselam 70'ten 100'den köp istiğfar aytıp tövbe kılat ele. Bugün biz oturgan jerde emne kılabız? Telefon çukugan menen, uşak ayıngda eме kılgan menen aлекпиз. Bирок paygambar aleyhisselam ar oturgan jerde 100 jolu, 70 jolu astagfirullah, astagfirullah tövbe kılıp istiğfar aytat eken. Uşul süyüktü paygambar ümmetine mınday deyip, akfiluni sitten akfilukum bihinnel cennet. Maga altın ersege kepildik bergile. Altın erseni atkaruga söz bergile, selerge beyişke kepildik berem deyip paygambar aleyhisselam. Altın erseni tak atkaruga söz bergile, silerdim beyişke kiriңөрgө kepildik berem deyip paygambar. Urmatlı Müslüman bir tuğan kıyamatta Resulullah'ın canına, ya Resulullah sizdin hadisinizni ugup men mına altın erseni tak atkarıp geldim de paygambarın canına bargında paygambar menen жетелешип beyişke kirген. Birincisi, paygambar bularga şu altın erseni atkarıgan adamlarga kepilmin deydi, garantmın deydi. Kanday? As-salat birincisi. 5 vakit namaz. As-salat silatun beynel abdi ve rabbi. Namaz bende menen Allah'ın arasındaki baylanışı. Allah menen bolgon mamileň üzülse, jaşaoň hiç kança oň bolboyt. Turmuşuň oň bolboyt. Baktılуулуň bolboyt. Bende menen Allah'ın arasındaki baylanış bul neken? As-salat, namaz. Ve zakat, baylar zekat ekincisi. Üçüncüsü el-amana. Moýnуңdagy amanatka tak tur. Amanatka kıyanat kılba. Amanat degen kezde birödün bergen akçası eles. Birödün wagtyly bergen maşinesi emes. Birödü iştegende dükenle emes. Amanat Allah bergen baldarың moýnуңdagy amanat. Baldarыңa iman tarbiyasını berdiň mi? Baldarыңa namazды ürettiň mi? Allah'ını paygambarı tanıttın mı? Mekendi suyunu ürettiň mi? Ayalın senin moýnуңdagy amanat.
Kızların senin amanatın. Kızların ayallarыңды bir hicabı menen avaratın japtırdın mı? Dozoktan saktay bildin mi? Amanat, Mekkenin sağa amanat. Mekkenге kıyanat kılbastан, жақшы patriot болып, Mekkeningdin жерин, başkasın korgodun mu bağlılığın? Amanat sen iştegen, moynuna жүктөлгөн bir жерде жетекчисин. Men начальник менесин. Ошол аманатка кыянат кылбастан иштедиң mi? Amanat öte көп нерсени өз ичине алат. Birincisi namaz eken, zekat eken, üçüncüsü amanat. Beşincisi al-batın, kursağыңды kantip saqtayсың. Kursağыңа adal kılgan nerse kirdi mi? Je közün körgön dele jep içe beresin mi? Aldığına koyulgan dele. Ayvan siyahtı adal aramdı bilmezsen içip jey beresin mi? Jetim jesirdi akın jebe, eldin akın jebe. Oşonda ele tarazdan aldaba. Kursağın көп маселеде айтып келдім, урматтуу мусулман бир тууган. Оор нерсе. Кимдин жашоодогу кайгысы, гамы, бардык түйшүгү, жашоодогу проблемасы, мына ашказанды кантип разы кылам деп жашаган адам бир гана ойлогон ашказан болсо, ал адамдын салмагы Аллах Тааланын астында ашказандан чыккан нерседен эч бир айырмасы жок. Ашказандын курсактын кулу болбо. Бешинчisi вал фардж. Farç, iki sanыңдын ортосу. Nafsыңды aramdan saqtadың mı? Adal nike menen mi je? Je aram mı? Nafsыңды saqtay bildin mi? Altıncı, val lisan, tilingdi. Tilim var devlerini sen söyley veresin mi? Gıybat, uşak, başka. Allah Teala bergen tiling zikir menen, hamd sana menen, Kur'an menen, nasihat menen, jakşı söz menen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لَا يَصْمُتْ. Kim Allah'ın varlığına, birliğine, ahiret gününe işense jakşı söz söylesin, ün çıkmay otursun deydi. Uşu altı derseken, namazın, zeketin, amanat, kursağın, jana namuslu jerin, jana tilingdi saktay bilsen, oşoga küçüң jetse, bola bilsen, Peygamber Aleyhisselam'a da al adamga men beyişke kepildik berem deydi. Hurmatlı musulman bir tууган. İslam dinimiz bu adalettүүлүк жана бирөөлөргө жакшылык кылуу dini. Al-İslam dinul ihsan wal adl. İslam dinimiz adalettүүлүк жана өзгөлөргө, башкаларга жакшылык кылуу dini. İslam hurmatlı musulman bir tууган adalettүү dini. Пайгамбарларга Аллах Таала буйрган. An ya'dilu ma ihwanihim. Пайгамбарларга бардык пайгамбарлардын чакырыгы adalettүүлүккө чакырып келген. Oşonda ele Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabalarını daim adalettүүлүккө. Allah Taala keremetli Kur'an'da Maide suresi 8. ayattan mınday deydi. Ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına bilge iman keltirgen bendeler. O imandılar. Bul hayırlı kimge? Azır almaz desem arada almaz degen köngül barat. Şumkar desem şumkar ustaz mağa ne deydi eken deydi. Bette Allah Taala almazga şumkarga emes. Ya eyyühellezine amanu. O Allah'ın barlığına bilgine iman keltirgen imandılar deydi. İmandılar köngül burunla. Sağ Allah'ım ne deydi? Kunu kavvamine lillahi şuhada bil qist. Ya eyyühellezine amanu. Kunu kavvamine lillahi şuhada. Sizler Allah için adalettүүлүктө bekem tik turgula bil qist. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin ala alla ta'dilu. Bir kavmdun sizlerge düşmandığı birö menen mamileň jamanda. Kede pikir kelişpestik kavm menen oşa senin pikir kelişpestiğin je birödü jaman körmöktügün seni adalettүүлүк joldan taydırıp vermesin. Kerek bolsa düşmanıňa da adalettүү bol degen söz. İ'dilu. Adalettүү bolgula. Huwa aqrabu lit taqwa. Adalettүүлүк kılуу, adalettүү bolуу takvaga en jakyn nerse. Kebirler maşallah men adalettүү menen de je takvadarmın deydi. Maşallah. Kiyimi görseň uzun, jupunu kiyingen. Balkim şımı da kıska, sünnetli bekem karmagan. Birok hurmatly musulman bir tууган. Adalettүүлүктө kандай? Adalettүүлүгү barmı? Adalettүүлүк kılуу takvaga en jakyn nerse eken. Wattaqullah. Allah'dan korkula. Innallah habirun bima ta'malun. Allah sizlerden her bir işinlerden habardar.
Bendeden жашыруың мүмкін, күбөдөн жашыруың мүмкін, бирок Аллах Тааладан жашыра албайсың. Аллах Табарак түз жана адилеттүү туруп күбө болгула. Бирөөгө күбөлүк өткөндө да адилеттүүлүк менен түз бекем тур. Чындыкта бекем бол. Bir коомду жаман көрүүңөр, bir коомду жаман көрөсүң, же bir улутту жаман көрөсүң. Аларга адилеттүүлүк кылбастан тайып кетпе. Душманың болсо да адилеттүү болгон. Adletli kılgıla, adletli bolgula. Al takvaga jakın. Allah'tan korkula, albatta Allah Taala silerden işingerden habardar. Ayattagı bir nesege toktulam. Ve la yecrimennekum şena'anu kavmin. Ve la yecrimennekum şena'ani kavmin ala alla ta'dilu. Bir kavmdu jaman körüңөр, alarga adiletsizlik kılıuga silerdi türtpösün, majburlabasın. Çünkü bir коомду жаман көрүүңөр, ошо коомго силерге адилетсиз мамиле кылууга түрткү болбосун. Жаман көрсөң да өкүмдү адилеттүү бол. Досуңа күбө болгон сыяктуу, душманыңа да адилеттүү күбө бол. Душманыңа кандай жакшы адилеттүүлүк менен күбөлүк өтүүгө чакырат Аллах Таала. Ал кафир болсо да, кээде бул мусулман эле, бул кафир эле деп чындык тарапта болгон. Адилеттүүлүк тарапта болгон. Кебиле муптадия, кебир бидат ишти аткарган адам бар. Бул бидатты кылат деп ошейт адилеттүүлүктөн тайып кетпегин. Урматтуу мусулман бир тууган, эмне үчүн? Чындык акыкат тарапта болгон, акыкатты кабыл кылган. Себеби акыкат бирөө эле. Буну Аллах Таала буйрган сага. Адилеттүүлүктөн тууганың үчүн, досуң үчүн, же улутташың, жердешиң үчүн тайып кетпегин. Эгер адилеттүүлүктөн тайып кетсек, ал зулум болот. Не болот экен? Зулум болот. Az-zulmu zulumatun yawmal qiyama. Бирөөгө зулум кылуу кыяматта сенин жолуңду караң кылган зулум болот. I'dilu, Аллах буйрат. I'dilu деген адилеттүүлүк кылгыла. Эмне үчүн? Ху aqrabu lit-taqwa. Адилеттүүлүк кылуу ошол таквага жакын болот дейт. Кээде урматтуу мусулман бир тууган, жакын тууганың үчүн адилеттүүлүк болууга аракет кыласың. Досторуң үчүн, жердешиң үчүн, мекендешиң үчүн. Бирок карама каршы башка дин өкүлү болсочу. Базарда күбөлүк өтүп калдың, же бир башка жерде күбөлүк өттүң, анын дини, улуту, түсү сени адилеттүүлүктөн түртүп койбосун. Инналлаха хабирун бима та'малун. Аллах силердин бардык ишиңерден хабардар дейт. Аллах сенин ишиңден хабардар болгондон кийин адилеттүү болсоң, адилеттүүлүккө жараша сыйлыгын берет. Адилеттүүлүктөн тайган болсоң, Аллах Таала сага жазасын берет. Кудай Таала Исра сүрөсүнүн 34-аятында мындай дейт. Ва ауфу бил ахд. Вадаңарды аткаргыла. Вада бердиңби? Вадаңда бекем бол. Иннал ахда кана мас'ула. Вада Аллах Таала кыяматта сурай турган нерсе. Мен бул маселеге эмнеге токтолуп атам, урматтуу мусулман бир тууган? Бүгүн саясаттын шайтан оюну башталган кезде 5 жыл мурда сүйлөгөн вадаларын кайра кайталап жатат. Жыргаты берем, кыйраты берем, манты берем. Сөз бердиңби? Аллах Куранда ва ауфу бил ахди. Вадаңарды аткаргыла. Албетте вада акыретте суралуучу нерсе. Ва ауфу бил ахд иннал ахда кана мас'ула. Исра сүрөсү 34-аят. Вадаңарда бекем туруп, вадаңарды аткаргыла. Албетте ваданы балким эл сурай албай калышы мүмкүн. Эртең кыяматта Аллах сенен сурайтан. Кала Наби саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Иттақиллаха хайсума кунт." Кайсы жерде болбогун, кайсы акыбалда болбогун, кайсы макамда болбогун, Алладан корк. Ва атби сайятал хасана тамхуха. Жамандыктын артынан жакшылык кылгын, жакшылык жамандыкты жоёт, күнөөлөрдү. Ва халикун наса би хулукин хасан. Адамдарга жакшы мамиледе болгун. Адамдарга жакшы адеп ахлак менен мамиле кылгын. Урматтуу мусулман бир тууган, бул сахих хадис, имам Тирмизи чыгарган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям иттақиллаха хайсума кунт. Кайда болбогун, кайсы жерде болбогун, кайсы макамда болбогун, Алладан корккун. Жараткан Аллах табарак ва таала кереметтүү Кур'ан-ы Кариминде адилеттүүлүккө чакырган сыяктуу эле кээде динди терең түшүнбөгөн инсандар
Бұл қоштам кафир ғой дейді, мұсылман емес. Бұға эмне қылсам бола береді дейді. Мұны ақын жесем болады, мұны алдасам болады, бұға қалп айтсам болады, мұны тараздан алдасам болады деші мүмкін. Аллах Құранда мындай дейді: "Ла янхакумуллаху аниллазина лам юқатилукум фид-дини ва лам юхриджукум мин диярикум ан табаррухум ва туқситу илейхим инналлаха юхиббул мухситин." Садақаллахул азим. Мумтахана сүресі 8-ci аят. Силер менен дин себептен силерге душман болбосо, сенин намазыңа киришкен жок, диниңе каршы чыккан жок, жана мекениңерден, сени туулуп өскөн жериңден кууп чыккан жок, кууп чыгарбасалар, ал адамдарга жакшылык жана адилеттүүлүк кылуудан Аллах Таала тыюу салбайт. Сенин диниңе каршы болбогон, сенин туулуп өскөн жериңден куубаган башка дин өкүлдөрү болсо да, сени аларга адилеттүү болуудан же аларды сүйүп, достошуп, жакшылык кылуудан Аллах силерди тыйбайт дейт. Аллах силерди кайтарбайт, бул жолго барбагыла дебейт, муну менен жакшы мамиле кылба дебейт. Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт. Кайра аятка көңүл бур. Ла янхакумуллах, Аллах силерге тыюу салбайт. Муну жасаба деп Аллах кайтарбайт. Эмнеден кайтарбайт? Аниллазина лам юқатилукум фид-дин. Силерди дин үчүн силерге душман болбогондорго, ва лам юхриджукум мин диярикум, өзүңөрдүн мекениңерден силерди кууп чыкпагандардыга, ан табаррухум, алар менен жакшы мамиледе болуп достошуудан, ва туқситу илейхим, жана аларга адилеттүү мамиледе болуудан Аллах силерге тыюу салбайт. Инналлаха юхиббул мухситин. Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт дейт. Беттемнен айтып Аллах Таала. Керек болса башка дин өкүлдөрүнө да мамилеңерде адилеттүү болсоңор Аллах сүйөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ислам дини бирөөдү өлтүрүүгө келген жок. Бирөөдү талкылоого келген жок. Бирөөгө зулум кылууга келген жок. Ислам динибиз жакшылыкка чакырып келди. Адилеттүүлүккө чакырып келди. Ислам дининин негиздеринен бирөөсү бул адилеттүүлүк. Балким Аллах Таала пайгамбарды дейт: "Уду иля сабили раббика", Раббыңдын, Аллахнын жолуна удуу чакыр дейт, дават кыл, кантип? Бил хикмати, данышмандуулук менен. Вал мауизатил хасана, жакшы насааттар менен. Важадилхум, мужадала деген тартышасың, тартышып кетесиң. Биллати хияхсан, эң жакшыраак жол менен тартыш дейт. Илми жол менен, доказательство менен, далилдер менен. Жөнлөрөн кийин кол көтөр деген жок. Аллах Тааланын жолуна чакырган кезде данышмандуулук менен, жакшы насааттар менен, эң жакшы далилдер менен чакыргын. Важадилхум биллати хия ахсан. Хасан жакшы деген бар, ахсан жакшыраак жол менен чакыргын. Кантип жакшыраак жол? Үлгү бол. Жакшы мамиледе бол. Ислам дини урматтуу мусулман билип турган, адамдарды өлтүрүүгө, бир жерден кууп чыгууга башка келген жок. Аллах Таала кереметтүү Кур'анда пайгамбарды дейт: "Ва ма арсалнака илля рахматан лил аламин." Ey Muhammed, seni alamga rahmat üçün jönöttük deydi. Alamga seni meher üçün jönöttük deydi. Enbiya suresi 107. ayet. Nahl suresinin 91. ayeti. Ve avfu bil ahdi. Ve avfu bi ahdillah iza ahadtum ve la tanqudul imana ba'da tevkidiha. Sadakallahul azim. Vada bergeningerde Allah'tın atını koyup, Allah'ın atı menен kede vada bersin, Kuday güve ol dep da. Allah Taala'nın atını koyup vada bergeningerde vadаңарды аткаргыла. Kuday buyursa onu kılam dep atasın, sen Kudayды ортого koşup atasın. Allah'ın atını ortaga koyup bergen vadаңарды аткаргыла. Allah'ın atı menен sözüңөрдү bekem dediңер. Kuday ursun dedi. Kuday hakkı dedi. Allah özü körüp tura şunu jasayım dediň. Allah'ını ortaga koyup bekemdegen vadаңды аткаргын. Antkeni siler Allah Taala'nı araga koyup ant içtiňer. Hurmatımız, albatta Allah emne kılganыңарды bilip turucu. Oşontan hurmatlı musulman bir tuğanım, vadaga bekem boluş gerek. Al vadаңды özüңdün eliňe, jeriňe mekendeşiň emes, kerek bolsa başka din öküldörüne kafir menen bolgon vadаңды da bekemde turgun. Birödün kanın tökpö, birödün akın jebe, birödün namusun tökpö. Musulmandardın çakırıgı emneken? Alamdı mehrimdүүлükке çakırуу, adilеттүүлükке çakırуу, жалгыз Allah Taala'nın joluna çakırуу. Zulumdan Allah Taala tıyuu salat.
Allah Taala ya ibadi, o bendelerim, inni harramtu zulma ala nafsi. Allah aytadi, zulm kılıudu men özüme aram kıldım deydi Allah. Faja'altu baynakuma muharrama baynakum. Jana sizlerдің arаңарда da men zulm kılууну aram kıldım deydi Allah Taala. Hurmatlı musulman bir tuğanım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meyrimdүүлүк dini menen jönötüldü. Rahmat üçün. Al birimdike çakırуу. Adep ahlakka çakırуу. Dinimiz bölүүгө emес. Ulut ulutga, uruuga, tribalizmge bölbөйт. Huwa dinul haq. Al çındık dini. Dinillah Allah Taala'nın dini. Adlettүүлүк din. Adamdardın arasındagı en negizgi mamile adlettүүлүк menen kuruluş gerek. Ötkön cumada ayttım. Bir İslamda ötkön çoğun ulu alımdardın birisi aytad. İnnallaha yansuru davleten adileten walau kana kafira. Albatta Allah jardam beret adlettүү mamleketke eger al mamleketin eli kafir bolsa da. Wala yansuru davleten zalimeten aw gayri adile walau kana muslima. Eger bir mamleketin eli musulman yaşap adlettүүлүк bolbosa al mamleketke Allah jardam berбейт deydi. Bir жердин коомдун өнүгүүсү ийгиликте экен адилеттүүлүктө болуш керек. Бардык пайгамбарлар бул нерсеге чакырып келген. Hadid сүрөсүнүн 25-аятты караң. Laqad arsalna rusulana. Albatta biz elçilerimizni jönöttük deydi. Muhammed aleyhisselamdan murdagı Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, Nuh aleyhisselam, Yusuf aleyhisselam bardık. Laqad arsalna rusulana. Bardık paygambarlarımızı jönötkönbüz deydi. Bil beyinat, açık aykın dalilder menen. Ve enzelne mahumul kitab, alar menen kitap düşürgönbüz deydi. Kur'an, Tavrat, İncil, Zabur, vel mizan, jana taraza. Liyakumen nas bil qist, taraz emne üçün adamdardın arasında adalettүү bolsun, çındık bolsun. Bardık paygambarlar mege çakırıptır. Al paygambarların menen kitapteri var. Bayan kılıç ak menen karаны, adal menen aramdı. Paygambarların bardık mildeti neken tarazı koyulup adalettүүлүк. Adiletli düşürdük. Adamlar tengdik menen jaşoosу üçün neken al mawazin al qist. Çındık, adalettүүлүк. Allah Taala ve iza qultum fa'dilu. Kaçan bir neseni aytsaňar deydi. Fa iza qultum, kaçan süйлөsөňөр aytsaňar fa'dilu, adalettүү bolup aytqıla. Walaw kana za qurba, sen süylögön sözüň jakynыңa karşı bolsa da. Süylögön sözüň senin tuğanыңa ziyanı tiyip kalsa da çındık hakkıqta aytkın. Hurmatlı musulman bir tuğanım, jaratkan Allah tabarak ve taala bardık mamilede, soğuda bolsun, kolu koşta menen bolsun, ayal menen erkektin arasında bolsun, ömür joldoşun arasında bolsun, mamleketteki her bir neseni adalettүүлүктүн üstüne kurgan şariatımız. En çoğun günölerden birisi al tarazdan aldagandık. Birödün akın jegendik. Bette adalettүүлүк, tengdik yok. Allah Taala Ar-Rahman suresindeki bu ayetni qarаңыз. A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'a rafa'aha ve wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan ve aqimul vazna bil qisti ve la tuhsirul mizan. Sadaqallahul azim. Ar-Rahman suresinin 7. 8. 9. ayeti. Allah asmanды büyük kötördü. Allah asmanды büyük kötördü. Jana jerge adalettүүлүк ornottu. Tarazada kıyanat kılmagıla dedi Allah. Ve la tuhsir ve la tatgaw fil mizan. Tarazada kıyanat kılmagıla. Adalet menen ölçögüle jana tarazdan kımtıp kalmagıla. Ölçögönde bir ödüm metr menen ölçöysünbü, başka kılasınbı? Tak atkargın. Tarazdan kımtıp kalma, gramdı başkanı. Tileke karşı bugün Rabbim Allah, Peygamber Muhammed, dinim İslam degen köptügen musulmandardın bazarına varsan tarazları tak emez. Bir öden hepte bir nese jeyin deydi. Peygamber Aleyhisselam aytadi: "İza wazintum farjihu." Senin peygamberin, benim peygamberim ümmetine ne deydi? "İza wazintum, kaçan tarazına tartsaňar farjihu." Kardar jaktı sal oor kılıp bergile deydi. Anın 100 gramın 50 gramın urup kal degen jok. Senden biraz aşağı ketse ketsin. Anın tarazı jagını biraz
оорураак кылып берген дейт. Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Kaç sure var eken? 114 sure. Bирок бардыгы Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdi borger Allah Taala'nın isminden başlagandan keyin 2 sure Vaylun dep başlalat. 2 sure ne başlalat eken? Vaylun degen söz çoң azap bolsun. Ahvalı vay bolsun. Dozoktun vay degen örönüne түссүн деген каргыш бул. 2 sure emne менен başlalat eken? Çoң azapka duşar bolsun. Dozoktun vay degen örönüne түс degenden kargış menen başlalat. Al birincisi Mutaffifin suresi. Vaylul lil mutaffifin ellezine izâ iktalu alen nâsi yestawfûn ve izâ kâluhum ve vazanuhum yukhsirûn. Alâ yazunnu ulâike ennehum meb'ûsûn li yevmin azîm yevme yekûmun nâsu li rabbil âlemîn. Sadakallahul azîm. Tarazıdan aldaganlarga çoң azap bolsun. Tarazdan aldaganlarga kargış bolsun. Dozoktun vay degen örönüne түссүн. Жашоосунда vay деп өтсүн. Ahirette vay dep azaptalsın. Alar kimdir? Tarazdan. Alar adamlardan bir nese ölçep algan кезде tak ölçep alışat. Gramıga çe tak ölçep alışat. Algan кезде tollуктап tak alışat da biröylörge bir nese satkan кезде, bir neseni ölçep tartıp bergen кезде kıntıp kalışat. Tarazdan aldap kalışat. Cemetriden urup kalışat. Alar kayra tirilүүдөн oylanışpay beken. Kıyamatta Allah Taala'nın aslında tirilip жооп бере турган kıyamat gününden oylanbay beken. Uluu gün kıyamat gününde tirilebiz. Bardık lesi aşkere bolot. Al günü bardık adamlar kıpınday işine dağı жооп beret. Kıpındayga surak beret. Allah Taala'nın aslında. Hurmatlı Müslüman bir tuğanım, Hazreti Umar'ın balası Abdullah aytat. Kana İbn Umar radıyallahu anhuma yamurru bil bay'. Hazreti Umar soda kılgan sodagerlerin aldından ötütken. Hazreti Umar'ın balası Abdullah ötüp fayaqul bundaydık. İttakillah, Kudaydan kork deydiken. Ey sodager, Kudaydan korkun ve uful keyle vel vazne. Ölçömde tarazıda tak bolgun. Ölçöm menen metr bolsun, tarazda olsun tak bolgun. فإن المطففين يوقفون حتى إن العرق لا يجلمهم إلى أنصاف آذانهم إلى أنصاف آذانهم. Bilip koygun. Kıyamatta tarazıdan ölçömden aldaganlar terleri kulağına çeyin bolup batıp turup kalışat deydi. Esep ber almay. Vaylun Summa vaylun, summa vaylun. Vay bolsun. Dozoktun vay örönüne түссүн. Жашоосунда vay деп өтсүн. Limen yabi'u bihabbatin yunqisuha cenneten. Birөө соода кылат дагын bir budaydın danıça dam menen dozoktan beyişten kur kalat deydi. Bir budaydın danını birөөdөн urup kalıp beyişten kur kalat. Al beyiş arduha semavat vel ard. Asman жерден kenen bolgon beyişten emdeden kur kap ketetken bir dandı urup kalganlık üçün. Ve yeştari bi habbetin je bolbosam bir dandın salmağı menen özüne dozoktu satıp alat deydi. Soda urmatı Müslüman bir tuğan. Öte etiyat boluş gerek. Biz aram degen кезде arak aram deybiz, çöşkön et aram deybiz. Birok birödün akıçı. 1 santimetreden urup kalam deb. Bolbogon 100 gram, 50 gram, 20 gramda aşıkça alıp kalıp. Ne kılat ekensin? Asman жерден kenen bolgon beyişten kur kalıp bir budaydın danı menen özün üçün dozoktu da satıp alığın mümkün eken. İbn Umar, Hazreti Umar'ın balası Abdullah aytat. Akbal aleyna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün paygambar kelip bizge yüz vurdu. Paygambar bizge kayrılıp bunday dedi. وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانِ إِلَّا أُخِذُ بِالسِّنِينَ. Qaysı bir qoğum tarazdan ölçömden alday turgan bolsa, al qoğumga bir açqaçılık, kıyın, kriz zaman kelet. وَشِدَّةِ الْمَؤُونَ. Qurgaqçılık kelet. وَجَوْرُ السُلْطَانَ عَلَيْهِمْ. Alarga meyrimdülük kılvagan zalim padişa kelet başlarına deydi. Oşonda ele tarazdan aldagan aram kılgan siyahtı ihtikar elge qoğumga kelgen
малы мүлктү, азык түлүктү басып калып, кийин кымбат кылып саткандарга да вай болсун, дозокко вай өрөөнүнө түссүн, пайгамбардын Алланын наалатына калсын дейт. Кече көрдүңөр, элдер кыйналып жаткан кезде кээ бир Кудайдан коркпогон имансыздар дары дармегин жашырып эмне кылды? Бааны көтөрүп сата, ошону ихтикар дейт. Жашырып алуу, басып калуу, кийин кымбат кылып сатуу. Ман ихтакара фахуа хатиун. Пайгамбар айтат, ким жалпы коомго келген азык түлүктү, кийим кечени жашырып алуу, же көмүрдү башканы кийин кымбат кылып сатам деген, хатиун деген эң чоң күнөөкөр деген сөз. Ал чоң күнөөгө ошондой Кудайдан коркпогон гана барат. Инналлаха юхиббул муқситин. Аллах адилеттүүлөрдү сүйөт дейт. Урматтуу мусулман бир тууганым, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын сахабалардан өткөн сабакта кээ бир мисалдарды бердим эле. Ошого бир мисалга токтолоюн. Адилеттүүлүк. Hazreti Ali radıyallahu ta'ala anhu. Hazreti kim? Ali radıyallahu ta'ala anhu. Paygambardın kүйөө balası. Hazreti Ali bir gün özünün kalkanını jogotуп koydu. Түндө kalkanını jogotуп koydu da ertege bazar kalsa, ertesi bazarda Hazreti Ali'nin жақшы көрген, көптөгөн jihadka çıkan, İslam жолунда колдонгон kalkanı bir Yahudi evrey satıp atıptır. Bul menin kalkanım dedi. Falan keçede falan жерге түшүрүп koydum ele. Bul meniki dese, evrey Yahudi жоқ, bul meniki dedi. Menin kalkanım dedi. Men bunu bilem, moğol жерде мындай var, başkası var. Жоқ dedi. Anda biz kazıga sotko berem dedi. Kazı Şurayh degen, Hazreti Umar kazı kılıp dayındap ketken Irak mamleketlerini Kazı Şurayh'a kelişti. Kazı Şurayh'a kelgenden Hazreti Ali Müslümanların padişası. Kazının sotun canına gelip, "Mo kalkan meniki" dedi. "Men falan keçede bir yerge düşürüp koyganmın" dedi. Bul Yahudi hazır alıp bazarda satıp atıptır dedi. Kazı eköөнү уккандан кийин сот Hazreti Ali aytты, "Men sizdi жалганчыга чыгарбайм" dedi. Amiril Müminin, siz sahaba, paygambar sүйүнчүлөгөн бейишке кире турган улуу сахабасыз. İmandуулардын падышасыз. Бирок siz sözүңүздү далилдөө үчүн шарияттын көрсөтмөсү боюнча эки күбөлүк керек dedi. Бул калкан сиздики экендигине эки күбө барбы дедиле? Ооба, эки күбөм бар dedi. Биринчи күбөм балам Хасан dedi. Экинчи кызматкерим кулдуктан боштоодукка чыгып кызмат кылып жүргөн Камбар dedi. Аты не экен? Камбар. Экөөнү чакыргандан кийин бул экөө айтты, "Биз билебиz, бул Hazreti Ali'nin kalkanı" dedi. Бул еврей таап алып азыр базарда сатып жатат dedi. Kazı Şurayh уккандан кийин айтты, Hazreti Ali айтты, "Amiril Müminin, баланын атанын пайдасыга өткөн күбөлүк өтпөйт шариятта" dedi. "Башка күбөңүз барбы" dedi. "Башка күбөм жок. Менин күбөм ушу уулум менен эле Камбар" dedi. "Камбарды кабыл алыңар, бирок уулуңуздугу сиздин пайдаңызга кабыл алынбайт. Башка күбө барбы" дегенде "Жок" dedi. Бул жерде баса белгилей турганда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айтат, "Sayyidu ahli shababil janna al-Hasan wal Husayn." Бейиштин жаштарынын эң улуусу, бейиштеги жаштардын мырзалары менин небирим Хасан вал Хусейн деп Пайгамбар ал Хасан менен Хусейндин бейишке кирүүсүн Пайгамбар тирүү кезинде айткан. Бейишке кире турган Пайгамбар анын бейишке кире турганга күбөлүккө өткөн Хасандын күбөлүгүн Шурайх казы сот кабыл албай жатат. Эмне үчүн? Бул сенин балаң болот dedi. Көңүл бур. Бейиштеги эң улуу жаштардын улуусу менин балам Хасан Хусейнден. Хасандын күбөлүгүн казы Шурайх сиздин пайдаңыз үчүн кабыл алынбайт dedi. Hazreti Ali карап туруп мындай dedi. "Мындан башка күбөм жок" dedi анда. "Мен башка күбө алып келе албайм. Андай боло турган болсо, бул калкан Яхудиде калай берсин" деп казынын алдынан чыгып жүрүп баштады. Казынын жанынан чыгып бара жаткан кезде Казы Шурайх бул өкүмдү чыгарды. Бирок Яхуди карап туруп, "Амирил Мüminin токтоң" dedi. "Сиз бу имандуулардын падышасысыз. Сиздин кол астыңызда иштеген сот сиздин каршыңызга, сиздин зарарыңызга өкүм чыгарып жатат. Мындан артык кандай адилеттүүлүк болсун? Бул адилеттүүлүк, бул чыныгы дин. Ошондуктан мен ашхаду алла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадар Расулуллах келиме келтирип иманды кабыл алам. Бүгүндөн баштап мен мусулманмын" dedi. Чындыгында бул сиз айткан калканды мен сиз айткан жерден тапканмын, бул сиздики деп алып берди.
Adaletlülük ушундай болот, урматтуу мусулман биртуган. Hazreti Umar bazardan bir töö satып aldı. Töö satып alganda жакшынакай минип келгенден кийин, үйгө келгенден кийин töö жакшы баспай койду. Hazreti Umar töөнүн эсине келип, tööң жакшы баспайт экен, жакшы чуркабайт экен. Кайтарып берем дедиле. Менден алганда сиз жакшы эле чуркап чабып кетпедиңизби деди. Мен албайм dedi. Men sizge satkanmın dedi. Hazreti Umar Kazı Şurayh'a kelip arızdangan kezde Kazı uğup durup bunday hüküm çıkardı. Hazreti Umar aytdı, "Ya Emiril Müminin, siz töönü algan kezinizde minip çabıp kettiniz mi?" "Ova" dedi. Anda bunun eesine oşontup çabıp kelip, çurkatıp çabıp kelip kaytarıp beresiz. Je oşo azır kolunuzda kanday olsa şunday kabul alasız dedi. Siz töönü satıp algan kezde жакшынакай чуркап кетти беле? Анда чуркатып кайта алып бересиз. Же азыр ушул акыбалындай кабыл аласыз dedi. Урматтуу мусулман бир тууган, бул падышаларга болгон кол астындагы соттордун чыгарган өкүмү болот. Ошондуктан адилеттүүлүк болгон жерде өнүгүү болот. Адилеттүүлүк болгон, чындык болгон жерде биримдик болот, ынтымак болот. Өсүү болот, өнүгүү болот. Adaletlülük жоқ жерде өтө кыйын болот. Аллах Таала баарыбызды угуучу бедел кылсын, уккан аят хадистерге амал кылып насип этсин. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.